Na poljoprivrednim podprijemstvu Sava Kovačevič u Verbaše, kotre popri velikej farmi kravoh, 4,5 тисячі hektarov pod rižnima poljodzilskima šacami, ma i veliki ovocnik, pred 5 dňami počalo i oberanje kajsoh. To rani sorti, bo mamy mi dost sorti, znači perši sme počali sobotu oberati. Daku nas hvilja tih njoh, bo diž nas pretarhuje, ali oberame. A kelj robotnikov vam treba za to? Nješka, mamy 70 robotnikov u ovocniku, znači nješka i oberame kajsi i zberame zapaljenku, a jedna mala čas okupuje isto kajsi i to mladi, co sme toho roku posadzeli. Teraz še obera sorta krupna rana i perša klasa še na veliko predava po 120 dinari, a u vlasnih dućanoh ju predavaju po 140 dinari. Po terazi druga klasa ma solidnu cenu, 100 dinari, a kad dojdu i poznejši sorti i kad spadnje cena, mi našu drugu klasu budeme posilac na sušenje do vlasnej sušarnje. Treća klasa idze do našej paljenčari. Na tim gazdovstvu popri 8 hektari kajsoh maju i višnji, šljivki, jabluka, bišalmi i od toho roku i jahodi. Za uspješnejše opraškovanje i do 50% vekše pomagajú im 100 vlastní košnici. Pre toto a i pre uspješnu zaštitu od poznih mrazov na tim gazdovstvu še môžu pohvaliť so s dobrým urožajom.